Jedna produkcija na Mojsej Fun Production. Angel pozdravljava žena si, Rosi i Simona. Sto tuka za stotinkarite, jaša be bos, nijamat mjasto tuka. Angel be i kazva, ako Bog na mene dal 5, neka na vas dade 10, no vas šte vikšu varkat mojte pet, podaleć od mene, da sedjat zlobarite, da se davjat v intrigi, vije ne sprjahte, što za hora dolni, veće čudjavi se, otaja vaša zloba, majnena jadohte se, angel be i kazva, podaleć od mene ne. Da sedjat zlobarite, da se davjat v intrigi, vije ne sprjahte, što za hora dolni, veće čudjavi se, otaja vaša zloba, majnena jadohte se. Hej! Familija Jurukovi sa nam ne niječe, zaviždate na vsičko, dori na malko to, srce to vi ne izdrža, na ništo žalko to, boli vičenjakoj, podobro od vas, miški si ostavate, obratno v prvi klas, angel be i kazva, zaviždate na vsičko, dori na malko to, srce to vi ne izdrža, na ništo žalko to, boli vičenjakoj, podobro od vas, miški si ostavate, obratno v prvi klas, stotinkari. Angel be i Mojsej kazva, петкато мојте понякога струват повеќе од чуждите 10. Зашто то не е важно колко пари држиш, а как ги вртиш. Някои имат много, ама не знаят од где им идват и где им отиват. Аз може да сме с малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите бројат, аз умножавам. И на краја не се гледа колко си имал, а колко си направил. Podaleć od mene, da sedjat zlobarite, da se davjat v intrigi, vije ne sprjahte,